Нурзаман студиясы тартуулайт. Kırgızdın uluttuk Noruz bayramı eken. Bu Noruz degen жаңы жыл eкен мындай түшүнүгүбүз боюнча. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, майлуу сүттүү болсун, элибиз ынтымак болсун, бар болсун. Кудай заманыбыз тынч болсун. Каерде болсо да ынтымак болсок, ар кандай ишти бүтүрөбүз. Нерде жаман жакшы балдарыбыз бар экен, Кудайга шүгүр. Мына Тилебай, Нүкө, Өмөш, силерге күч кубат берсин балдарым. Ömürüңөр uzun bolsun, koşkanlar менен кошо болгула, бактылуу болгула, жалпы эл тынч бололу. Не тилесе тилектерди кабыл кылсын, жараткан Аллам болсун. Кудайым мына аксакалдан кийин көк сакал деп, аксакал мына биз болуп калыппыз, жакшы ниет, жакшы жарым ырыс дейт. Эми ушу жылыбыз майлуу сүттүү болуп, элибиз тынч болуп, кыргыз мамлекетибиз тынч болуп, ошо elimizni başkargan acılarımız, ministrlerimiz tınç bolsun. Elimiz jakşı jaka hop, önügü olsun. Önügü össek, buna eldin, yurttun, sıymıga. Emi kılgan kızmatıgar üçün baldarım, baktılуу olgula, bala çakarmen tınç bolgula, elimiz tınç bolsun. Şu 5 gün çölü gözümüz barda sizin bizim bolup, oynap gülü uşul ertenki mereperiyatanını jakşı ötközü olalım balda. Amin. Amin. Allah. Tuğandar, bugün söz yaşlarımız baş göz olup aksakallarga ortadan da çay vereyim deyip niyet kılışan eken bir yılkını soyup aşın gözünce canına patı verdik dağa verim atağız söz yaşlarımız tınç bolsun şu gelecekte ne degen oyları olsa atkan ne işleri olsa şular vardı kavimli olup atkarılsın bak talay versin şularga жалпы айлыбыз тынч болсун, ошо абыл айткандай эртеңки Нооруздуу эшен аман тынч өтүп кетсин. Туугандар, мына бүгүн жакшы жышан болуп атыптыр. Жакшы жышан болуп туруп, мына эртеңки күнү жалпы журтту элди чакырып чай беребиз деп атышат. Мына ушул нерсеге катышып, ушул жумушту алып барып аткан жаштар, балдар, силерге чоң рахмат. Силердин күчүңөр менен, силердин аракетиңер менен, аксакалдардын акылы менен ушул нерсе болуп атат. Кудай кааласа, Кудай буйруса ушул нерсе кийинки муңга да уланып кете берсин. Ар бир банда бири-бири менен учурашканда жакшылык менен учурашсын. Аман бололу. Жалпы туугандарга ошо не дейм ошо баардыгыбыз биригип мына жаштар, карлар биригип алып мына
Novruz'da ötközüp atabız. Novruz'umuz yaxşı ötsün. Şu былтырғы жылы алып келгенде ақсақалдар өзүнчө bir инициатива көтөрүп торпак улагын кылып берели дедик эле. Быйылкы жылы ошо торпак улагды алып şu жаштарга өткөзүп бердик. Эртеңки немеге Ноорузга. Ойногонго деп. Жакшы мына жаштар карлар биригип уюмдап ошо өзүбүз кичинекей чакан эл болгонубуз менен жақсы iş болды. Мына 2 жылқы сойып, бүгін айылды сыйлады. Рахмат барлығына ошоларга. Кимге кошкон болсо, алигинде ушу салымын кошкондорго ham рахмат. Айылдан чыккан балдар бар экен, жаштар. Ошолорго ham рахмат. Азыр көпчүлүктүн болсо айылга немесин көрсөтүп атат. Рахмат, шалдар деле жақсы немелерін сөзін айтып жаштарға. Демі ел жұрт тынч болсын, арғандай қырсықтардан, арғандай орыстардан ел тынч болсын, ертеңгі немеуіз жақсы өтіп берсін әрекебіз. Оймен тынч болайлы еліміз. Туғандар, барыңарға рахмат дей. Мына аяқта бұяқты іштеп атасың, арға қарабай, бақтың арты бөліп келіп атқаныңа чоң рахмат. Барыңардың үйлеріңізде тынччылық, бақтылық болсын. Şu bu тайрайнакчы азыраак азайып кетип атат. Мына көбүшүбүз керек эле мына айыл. Эми ушуну көчүшкө аракет кылайлы, балдарды бу жерге жайлаштырайлы. Ушул эртеңки Норуз майрамын ушинтип жаштар, аксакалдар болуп 1000'lik болуп жакшы өткөрүп алайлы. Барыңарга ден соолук, бактылыкка алайым. Тынч болуңулар. Сарылактар туугандар, мына бүгүндөн баштап чоң бир тантана болуп атты. Бул деген Норуз. Биздин ауылда сүйлөп кетти, бул Норуз деген жаңы күн. Жаңы жылдын башталышы, жаңы жылдын башталышы менен биздин Сарылакта чоң жакшылыктар болуп атат. Şu жакшылыктарды эртең дагы элдер тособуз деп ушунча эл чогулуп, Сарылак эли. Тособуз деп ушунча аракет кылып атышат. Тайрак айтмакчы 2 жыл союлуп эртең мейман тособуз Сарылак эли тосуп атышат. Эң башкысы ушул жерге салымын кошкон балдарга, жаштарга, карларга, ушу инициативаны көтөргөндөрдүн баардыгына рахматыбызды айтып кетебиз. Şu Сарылак эли тынч болсун, аман болсун, бар болсун, тапкан тутканын Кудайым берекесин берсин. Баардыгыңыздарга ден соолук, эртеңки меймандарды жакшы узатып алалы. Ушундай жакшы нерсени өткөрүп атабыз. Şu элге рахмат, жаш балдарга рахмат, жаштарга. Şu жаштардын арасында багы өздөрүнчө жакшы салымдарды кошкон балдар бар, аларга да чоң рахмат. Андан жаштар бардык нерсени өздөрү уюштуруп, бардыгын кылып атат. Аксакалдар жөн эле сыйга эле чакырып атат. Мына жаштар жакшы өсүп атасыңар, ушу боюнча жакшы кеттилер. Ынтымак болгула. Бала чакаңар менен өнүп өсүп, тилеген максатыңарга жетип, иштеген ишиңерде ийгилик болсун. Тапканыңарга береке берсин. Ынтымакчылыкта ушу өнүп өсүп, Сарылак айылы жакшы жүрөлү, эртеңки Норуз жакшы өткөрүп алалы. Assalomu alaykum. Sarılактын тургундары, бүгүн ушу биздин Норуз майрамыбыз болуп атат. Ушу Норуз майрамыбызды жакшы тынччылык менен, ынтымак менен өткөзүп алалы. Бүгүнкү Кудайга шүгүр мына күн да ачыла баштады. Эртең Кудай кааласа күн ачык болуп турса, бардыгыбыз ушунтип тынччылыкта, жакшылыкта ошо Ноорузду өткөзүп алалы. Баарыбыз тынч бололу, ынтымак бололу. Кийинки Ноорузга чейин Кудайым жеткизген болсун. Бардык туугандар, тынчсыңарбы бардыгыңар. Мына бизде дагы bir жылы келип, өчүрүп келип өткөрүп бердик эле Ноорузду. Кудайым кааласа эртеңки Ноорузду дагы оюн зоокторун, бардык жакшы нерселерден өзүбүздүн Сарылактын жакшы сапаттарын көргөзүп, туура сүйлөп, туура чечип, бардык оюндарды жакшы өткөрүп алалы. Assalomu alaykum. Şu жалпы Сарылак туугандар, şu мына бүгүн Норуз майрамы болуп атат, эртең ушуну тынч аман өткөрүп алалы. Şu баардыгыбыз биримдик болсок, şu Норузду өткөрүп алабыз. Şu баардыгы şu жаштарга ден соолук. Şu жаштар бар экен, мына бизде мына рахмат силерге. Şu силерде şu ден соолукту болгула, şu бала чакаңар менен
eli jurtuňar bilen tinç bolmagy, ne tileseňer şu tileňer kabul bolsun. Amin. Allahu akbar. Aksakallar mesele baş bolup bizge göz bolup degene aklymar nasatlarga aýtyp, rakaba Noruzdu başlap ayıldık bolup atgan neseli ötkürüp atабыз. Bizden şu sizlerge rahmat aksakallar bilen bizden başyga baş bolup degene. Ana şu arkalarda turan şu yaşlar özleri uyuşup şu yaxşı insafta götürüp başına şu liderler, şu ömüşler, şular yaxşı iş başlar, şular bilen birlikte yaxşı iş başlap bunlarga elge yurtga ne olsa hizmet kılıp buna bugün elge ızatsı başlarını tartıp degendey. Ertenki Xudo kalasa Novruzun şu iki haftan gelgen ayıllarda yaşlar uzattı. Pakalene ballarda şale koydu. Şular ertek bari dikeden turup atı özlerinin bizeten atkarsa başlarını bari tartıp şu erten dağısı şu aksakallar gelip Zaykanım şerde turup gelgen beymanlar tozup canım patangardı uçarışık degendey. Ama bu yakta kızmatağı ballar bari kılıp duruşat. Şu sarılak eline tinçilik, amaçılık, şu aksakallarımızı şu yaşları tutmak olsa bardık işte bütürüyoruz. Xudo kalasa aldığa koyup çok maksatlarımız var. Şu nesilede şu benimlemesi bilen şu bardık meselesi aldığa aşılardı. Tinç bolalı, aman bolalı, şu sarılak elinizde şu yaşlık vay ayılarının kasarına koşuldu. Tinç bolalı, imanlı bolalı, barınlarına rahmat. Kuşu baltar özlerinin salımın koşuşup gürücün, mayın, konfetin çöntağından çıkarıp kuruk puldarın beri odan. Kuşularga den soluk, koşkonları bilen koşup olup ömürleri uzun bolsun. Dilegen maksatına jetsin. Daim kuşu yeldi siylasa, kuşu yeldin katarında oşu baltarın siýbersin. Baktılı olsun, gelecekleri gen bolsun. Şu bergeni Hudaýga jaksın. Allah Taalam jaratkan Allah'ım koldop, şunça yeldin jakşılığın götörüp, oynap gülüp jürebersin. Amin. Allahu akbar. Yer, üy gerek bolat degende kengiri agarot gerek bolat eken onday otunu kengiri eken şu tillebaya karşı eldin bağıştıran için çok debestem bir ozdan kabul aldı. Şu Tillebaydağı bala çakaşı bilen tinç bolup şunday jakşı Novruzdardy toylarda ötkörsün üşülülerde mına emege jüp taşıp kut girip degende geçe Tillebay karşının yine kuda gelip bazar orgundan mına kudalaşıp ketdi. Şu tinç bolsun, karındaşыбызda bargan jerinden bak tapsın, şuların ubay hurmatyn gör. Osol jaktan Novruzдар oso şahtlarga da baraylı. Sebebi bizdin maktanap turgan jagыбыз var. 99-жылдан beri Sarıbulak şahmattan birincilikti berip etdi. Ana mına şu Tillebay okşogon ülkelerimiz köp bolsun. Elge salım koşup jardam berip. Tinç bol bala çakan menen. Menen ömüşkör mına. Yaşlardı uyuşturup başынан beri mına. Büyük elde yaşlar Aksa soğukumda Novruz'un nemesinden kila nemesini götürüştü. Kuşlarga rahmatı, üyülüğünüzde tınçılık amaçlık olsun. Üyülüğünüzde baktılılık olsun. Ne tilek kılsanlar Allah Teala tileğinizi kabul kılgan olsun. Üşüntüp yaşlardı biriktirip aksakallardan vatalarını alıp jüreber aldarım. Ne soğukta Allah, amin. Allah. Bugün Novruz bayram eken, жаңы жыл bayram eken. Atın kutu, zatın kutu, koşkonuğun kutu olsun. Alganın menen beken bol bolam. Daim eteginen berip köp bala çakalı ol. Bu şerden önü ösüp, bu yerde jaman jakşı eldin kızmatın kılıp, başınar görünüp, bizden keyin siz degen yer var. Oşo bizdin arkabızdan geletken silerge baktırılık olsun balam. Kutu, geleceğin gen bolsun, den soluğun bolsun. Tuğan uruk ağa inilerin menen bar ol, bay ol, amin. Allahu akbar. Şunu uyuşturgan jaşlarga, aksakallara çok rahmat. Amin. Şu baldardın den soluğu çın bolsun, ömürleri uzun bolsun. Bala çakaların menen tinç bolsun. Har daim şu jaşlıkta jürebersin. Şu aksakallar şu yerde gülüp jaynap duruşat. Rahmat. Şularda uyuşturgan bizdin gümüş degen ülkemiz var öyle. Şu aksakallardan başını biriktirip bir neme kıldı. Şu oturuştu başlayıp koyduk. Şu gümüşke daha den solduk. Cemal. Köpçülük
Yerge hizmet kılıp jürösün köm akıllı. Ekakta jürösün. Sana dersin kılayma. Yübülemen aman bol. Atelengde sıyla önüz balдар kızların baktı olsun. Yerge hizmet kılıp daima dersin toylap jürörler. Hurmatlı Sarıbulak ayının turgundары, mına бүгін erten şu hökümetlikten geldi Sarıbulak ayında Novruz жаңы жыл майрамının iş-şarası ötüp жатат. Жалпы şu iş-şaraga katışıp atkan balдар, Sarıbulak ayının turgundары, aksakaldar, jaşlar barılarga çoğun rahatçılık bildirебиz. Aman bolgula, densoluk dolugula, daima önü öskülü, daima şu yerde kanda hizmet bolbosun, aktiflik katışıp çoğu oynap birlikte jüre bereli ertenki mayramımız жақсылыққа өтсін, тынч өтсін, а? Соңында Аллаху акбар. Gele Cembek, Allah'ım giyin görüşürsün. Hurmatlı ağayın tuğanlar, mana ki ilgerten bolup gelgen saltты ulap, Sarıbulak ayılı şunday bir eldik Novruzdu жалгыз ayılı özü götörüp el jurtка bir mayramda şan şököt ötkörüp bereyin dep niyet kılıp aksakal, karı jaştay bari çoğulup gündün jananday bir açuusuna karabay, gündün jamgırına karabay bardığı şunday japır çıkıp жақсы ниет кылып, şu Novruz ötkөрөлү деп эл журтка bir çay vereli, жақсы bir janандай bir berepretеларды, улактарды, эң жанагындай шахмат, ордо, oyun, Kırgızdın ulutluk oyunlarını ötkörüp bereli деп жапыр girişip kalgan eken. Allah'ım koldosun. Karılarına dağı, yaşlarına dağı Allah densoluk versin, ömür versin, bak versin, baktullu versin, bakvat yaşa versin. Hiç kanday jamandık bolmasın. Uşunday toylar ayılda bolup dursun. Barınızlarga çoğ rahmat. Var bolunuzlar. Ne deyim? Hizmet kılgan. Soğumdu soygun, oturdu kesken, kazanda askan, çaydı kaynatkan, şu baldardın bardığına rahmat baldarım. Geleceğiner gen bolsun, görüşüңөр, bundan dağı önügü olsun, Kırgız elimiz tınç bolsun. Oşolardın katarında o şerde hizmet kılgan baldar жалпы aman bolgula, ata-eneňer men tuğan uruňar menen uşunday jakşı mayramdарды ötköze bereli. Kudayım jaratkan Allah'ım koldop, 1000 martaba şu Sarıbulak elinde жалпы tınçlık bolsun. Kudayım uşul ertenki Novruz mayramını ötközüp olalı baldar. Tilegen maksatga jeteli. Bardygy jakşılık menen bütöt. Jakşı jagın karaylı, jaman jagına kaçalı. O men tilegen maksatga jetip uşul bayramды ötközüp olalı. Жақсы күнде жақсы сүйлөшүп тугандар. Бул дагы бир бизге келген бир чоң эме да. Алла Тааланын буйругу бул дагы. Биз өзүбүз кыла албайбыз, бизде кудурет жок. Şunu жақсы кылып өткөзүп, жамгыр болуп атат, башылмалы, ачылып кетсе дагы жақсы. Жақсы өтүп, майрамыңар жақсы өтсүн. Allah sizlerden razı olsun. Daima şunday ısmarlıklar, bıdıravaşın tuğanlar. Жақсы болуңlar. Buna aylı hükümet boyunca azır ayılda şunday Novruz mayramını belgilep gelir yılda. Былтырғы жылы бізге тиделер, Құдай шүгір, айылыбыз bir günlükte olup, ошону өткөзүп жатабыз. Ошону сарлактарды өзүн birinci günü sый тамагын bir gün murun bereli деп кечти келе. Ошонун жөнөлгөсү болуп жатат бул жерде. Айыл боюнча келет бардыгы. Эң негизгиси айылыбызда тынччылык болсун. Ар кандай кырсыктардан, апаттардан сактасын. Ар жерде жер титирөө, ар кандай согуш болуп жатат, апат болуп жатат. Биздин эл журтубузда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Бардыңарга үй бүлөңөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Ушундай биримдикте болуп, bir колдой болуп,
bir-biringizga sun aytpay, yaxshi nimalardan bo'ladi. Mana oqsoqollar o'tiradi, chaqaldarim. Mana ulardan yetekçisi aslında yaşlar xizmat qilib bizni siylab bugün. Shularga tinchlik bo'lsin, amanchilik bo'lsin, baldarlar. Rahmat o'sha uyushib, nimani o'tkazganlarga. Tuğandar, jalpı milerde akkoz, karakoz turasınlar. Buna Kuday'dan gün eken, bugün bu bizden Novruz dep Жаңы жыл bayramı eken. Bu ağında biz jaş kiçinekeyimizden kiçine söz koşup öğreli, uğup durgular. Kiçinekeyimizde çelekti verip kaltak menen tamdı 3 tegeret etel atalarımız. Cer ayrılıp çöp çık, gelin ayrılıp süt çıktı. Al minekende biz kiçinekeyimizde tüşümüzge girbeptir o şu. Görse buna egemen bolup, 50 yılda yel canı, 100 yılda yer canı değil. Buna oşondan belki buna 33 yıl boluptur. Oşa görse Novruz bizden Жаңы жыл bayramı eken. Tuğandar. Жаңы жыл bayramınar menen barına kut bolsun. Жаңы жылыңar жақсы жылдарdan bolsun. Tilegimizge jeteli. Bala vakıra menen aman bolalı. Zamanımız tınç bolsun. Kursağımız tok bolsun. Daima şu tuğan uruk ıntibak bolalı dağı. Жақсынакай. Jadırap cayna ve biri-birimizi siylagan yaşlardan bolalı balдар. Bu bizden giyigime baldarımız oturat aynana. Silerge iman versin, bizge iman versin deyip. Kuda tinçlik bolsa bari olur. Kuda kalasa. Bugünkü mehmanlar, tuğanlar, nasıl gelmiş bugün bizim aylık ödüsün Novruz ötüp atat, Sarıulak ayının bugün ödüsün çoğumuşumuz, içindeki ceyinimiz bolup atat, geçen mehmanlarda kanday tosalım, kanday yapalım degende. Kalasa ceyinimiz yaxşı tutmak menen, kırışılık menen, söp çeşişi olalı, erken mehmanlarda yaxşı kalasa olatılal tuğanlar. Aldığında hoş geldi, çay geldi, haraya geldi. Baruz, Şamen oturağız. Sarıulak ayında şu Kızıl aylık boyunca Novruz uyuşup attır. Bundan öğretmeyin bazıları çoğul alıp durup degende semleyen var. Жаңы жыл, Müslümanca жаңы жылдың belgisi. Şu жаңы жылда bazı elimiz menen jurtubuz menen күтүп алалы. Ел ынтымак болсун. Жаңбыр жаап атат, жаңбыр жаап берекет болсун. Дайыма ар бир панда бири-бири менен жакшы турсак жүрө берсин. Sarıulak elimiz бар болсун. Содан акасы. Assalamu alaikum, жалпы Sarıulak. Yaşagan tuğanlar bugün çoğ Sarıulak eli Novruz bayramına özü hareket kılıp elge şu soyuşları soyuşup şu elden pat alsak dep şu Novruz bayramı şaka degen eken şu elimiz yurtumuz şu Sarıulak eli tinç bolsun, aman bolsun, bar bolsun, kanday tilek kılsa şu tileklerge jete bersin, şu elden patasını alıp şu elden pataları şu Sarıulak eline keye bersin. En başçısı bardı ten soğuk bolsun, aman bolsun. Şuytip gelip biz şu durumdan yerimizde öte çok quvonçlu boltamız. Şu yerdeki bayramlar bayram kulana versin. Erten daha elgi dötkemiz ulaq olatken, şahmat olatken, voleybol olatken şularda жақсы өткізіп алышына тілектеспіз. Ертең келіңіздер.
El yurtun tinch bolsun, Kırgızstan'ın öňüň mamleketlerinin katarına koşulsun, Dastırkan olsun, jakşılıkka jaýlarsın, jakşı adamlarga jaýlarsın. El aman bolsun, sarılmak ele. Sarılaktın dasargan daim yaşlıkka jaýlsın. Şu Novruz maýramy kut bolsun. Bugün başlaşı bolat, ertege Kuda kaza çoň bolat. Şu bizin Sarılag elinde dagı jaşlarybızdan jakşy kıyın adamlar çıksın. Önde silagan, ekek silagan. Şu o prezidentke çeyin, deputatlarga çeyin, ministerge çeyin jetin şerin bolay. Amin. Jakşı söz. Sen jakşı bola dep maslahat söýüp otarsın. Soğuktan bağır joğundaki şu jigitler alıp alades. Kılan kızmatılardan Allah razı olmasın muhandisler. Azamatsın. Onu alsın bayağı. Niye listeye koyuş? Görgeze. Tinçlik bolsun. Novruz büyütüňerge äsip bolsun. Akalar. Zamanymyz tinç bolsun. Biz daha jakşı nesli başladyk. Şu nesli aman ötkür bolalak ha. Amin. Tartap bolboýsыңarby? Amin. Daim jakşylyklar bolsun. Sen malades. İyilik bolsun jigitler. Mahalle nedeyiz? Sarıulak yaşları, aksakalları, Sarıulak eli mümkün Novruz bayramlarını kutlayırız. Densoluk olurlar. Yaşlarda var olsun, aksakallara dağı var olsun. Aksakalları yaşları özetteyiz. Aksakallarınızga iman versin, yaşlarga da iman versin. Bardık ertenki Novruz'u desen aman ötkür olaylar. Jakşılıklar olsun, daima şu Sarıulak elinde, kırgız elinde. Ancak olsun da densoluk uyuşturucularga da rahmat, noktatkan balaga da rahmat, ömürleri versin, densolukların versin, yaşlarga da ayrıca, yaşlarga, ayallarga, düzgün jasagan ayallarga densoluk bolaylı, bağırın mak bolaylı, esen aman, Novruz bolaylı, amin. Sizlerge de çoğun rahmat. Ardayım kaysiz marekede bolsun. Şu kazan boyunda açta çoğun kızmatda olasızlar. Allah talam soğup durun köptөгөн bola beselep жазып bergen bolsun ha. Assalamu aleykum jigitler. Sizler skvatda. Skvatçı kaçsırсыңар ha? Oy malades. Kızmatты kılıp atasыңар. Aha. Жақсы өткөр болалы эми. Aha. Топто калса күн ашып кетсе жакшы болот. Машин кетсе. Биз ушу скваттабыз, керимек алабыз. Berekası versin ha? Ay maladesler. Malades. Kaldı koy. Şimdi şu buna Novruz başlanıp şu elge hizmet kılıp atağız. Gücenim hemen şu elge teyip kalgan eken Novruz bayramı şunu 6-7 hizmet kılıp şu ellerge içine dağım taptırıp atağız. Şu el dağı jakşı jakşınakay gelip şu jarkıragan jaz boluyla jakşınakay günde oynap çorulup ketsin hem densolukta bolsun. Elin tinç özün tinç deydi, şu eller tinç bolsun, elin içinde şu Sarıulak eli tinç bolsun. Şu Novruzumuz diyem tinç aman ötkör barıştıkta Allah'ım özü nasip etsin. Allah'ım özü yardım versin. Allah'a gana tayanabız. Amin. Amin. Kanası gelsin. Kulaklarda mına eseten beri tuğandar çoğulu toprağı bilen tepeli etenge Novruz bayramında şu eli tosolu dep Sarıulak ayının turumlar bağırdı hizmet kıladat. Bugün işte canға байланышты
Oşunca eli var ekan, yaşına kaldık. Sıytaman tattağız. Daha şükür. Xudo olasa erteň gün açık bolup şu Allah'ın gün açıp tursa erteň şu gelgen nemanda jaşlap tosup oyda kılıp uzat olsa hoşol bizim çoğun müddet. Xudo olasa aksakallarımız var, yaşlarımız var ekan, iki bir uzat var dekler. Xudo şükür el var ekan, el yurtqa baylansam bular. Takdir tutuz inşallah. Sana da rahmat. Hemen qabul olsun. Lan tavsiyelerden hizmetlerden ötürü Xudoga sevimlidir şu açılık oranlayın Xudodan nasip etsin. Amin. Amin. Aytkan nasip gelsin. Sana da rahmat var mı? Aytkan nasip gelsin. Çıkışlar olsun. Noruz bayramlar olsun. Bizde kutlu. Yaxşı gün olsun. Daim şunday bayramlarda tosqonga bala chaqanlar menen, eli jurtlar menen aman boldular. Ertege gelgen eldi yaxşılap el görgüдөй, jurt görgüдөй kılıp uzatып algılar. Ana kalkan şu Noruz'da ötkörotkan tuğandarım, aka ukalarım, gece singilerim, gelinler, Kuday'dan ne tilesine tileğinizi Kuday kavul kılsın. Çünkü eldin gereğine jaraya oynayıp gülüp tünç bolgular. Eldin Noruz'unda uşuntuk barıp cegile, oşoğa çerin başınar pütüğün, borunar esen bolsun, o min. Ey sulular, bardığınızlar bugünkü Noruz'un başlaşı Noruz bayramınızlar mı? Ne diyeceğim, bardığınızlara bir çın den soğuluk, uzun ömür, genk değil, getbes dövlet kalayım bardığınızlarga, üblöp bakıp kalayım. Ne diyeceğim, elinizde amançılık, yurtunuzda tınçılık olsun, jaşınakay jurt toğuşup, jaşınakay olup, canınızlığınız gereği tat. Yer jarılıp, çöp çıkıp, yerin ayrılıp, süt çıkıp degендей jaşınakay olduğunda el boyunca uyuşataz mı? Aylı hükümeti aralıktағы aylar aralık bayram kul. Şunu jaşına öğretker olaylarınızlar, barınızlara çoğun rahmat. Şimdi altında vaktınızı bölüp, yüreğiңер menen, diliңер menen jaşına hizmet kılıp atasınlar. Barınızlarga tınçlık, amançılık, kokçuluk, molçuluk bolsun deribizde. Şunday daim жақшылықтарға ынтымақ болып, bir жақтан baş çıkarıp, bir жерден kol çıkarıp, daim şu sarılақтың намысыбызды қорғап, еліміздің, жеріміздің намысын қорғап, жақшынақай болып жүргіле бардыңарға ішінде солық, үйріп бақыт, ертеңгі күніздағы жақшы малайда. Құда қаласа бардығы жақшы адамдар, ол жақшы келіндерімізді ойлайым. Ертең жарқылдап күн ашылады, құда қаласа жақшы малайда, esen aman елді uzat malaylar. Noruz bayramlar kutlu olsun, o gelinler, kızlar. Şu Noruz bayramını da göreverelik. Yıllardan esen bololuk, tınç bololuk. Ne tilesek dileklerimiz her daim kabul olsun. Noruz bayram kutlu olsun. Kudaga şükür jamgır jağıp sevelep buldağı Kudayдын bergen jamgırı. Gelin ayrılıp süt çıksın, yer jarılıp çöp çıksın, el toysun, mal toysun, el toysa, mal toysa bardığı tokçuluk zaman bolot. Esen bolgula, tınç bolgula. Ertege Noruz bayramdı jadırap, jaynap, jakşınakay көңүлдү tosуп alaylık. Tuğandar esen bolgula. Hayırlı hoş gelipsiňer ayındar. Ertenki bayramıňar menen, jaz bayramıňar menen. Uşu bayramdарды esen aman tosup, ынтымакчылыкта bardığın uyuşturgandar ayaldar. Emi erteňde uzat alışka jardam bergile, ынтымак bolgula. Emki jylky Noruz bayramına çeyin aman esen boloylu. Noruz bayramıňar menen oturgan ayaldar.
Kırgızstanımız tinch bolsun. Noruz bayramı gelip turadi. Elimizde beygutluk, toqçuluk, baxçılık bolsun. Dasturxonimiz nanga to'la bolsun. Ana shu Qirg'iz elining qatarında Sarbuloq elidagi mana kelgan ochroqdan Noruz bayramini o'tkazib turadi. Chiqqan yigitlarimiz bor ekan, mana el keregine jaragan. So'ning qilib tayyorliqlar bo'lib o'tadi. Xudo xolasa ertaga yaxshi Noruz bayramini o'tkazib olaylik. Tinch bo'lsin, tinch bo'lib, aman bo'lib. Mayli. Barız erkenki şu Noruz bayramımızmen barlar tez жалпы bizim ayılımızın ынтымақтылығы арасынан шығan балдардың негізінде Құлатман айымдардың емесінде Құдаға шүкір әрбір аял өзінің еңбектерін көрсетіп берген қадірлі екі яқтан келген сыйлы меймандарға да сатырдыңыз жашына қайғылы құдақалыс ертең орында көзі барымыз ниеттер тұздырамыз ошо жакшы ойлор ишке ашып бизге келген меймандар бар жакшы маанайда жакшы немеде таркап кетсин. Мына жаңы жыл кут болсун барыбызга. Элибиз тынчтыкта болсун, коробузга мал болсун. Ушинтип ден соолукта болуп, балдарыбыз чыган болуп, баштары жогору көрүнүп тура берсин. Eli jurtubuz menen tinch bolалы, emki Noruzga чейин. Amin Allah. Buni ziyoratlaring qabul bo'lsin, bolam. Rahmat. Daim yaxshiliklarda Sarbuloq ayilining atini chiqargan, shunday tartib. Bizim Alatoğlu'yu gösterken cigitlerden borçluyor. Rahmat, aytqanınız kelsin. Aytqanınızlar gelsin. Aytqanınızlar gelsin, rahmat. Şu Noruz ötközü marakesi bizim ayıldan oçuruklarla Tinçaman ötköz olaylar. Meymanlardan çok avgalar. Gelerki Noruz'una Tinçaman desek. Bu yıl bizge Sarbuloqqa очередь келген екен Noruz. Ортожолдан район дәрісмәрі бар екен. Шының башталышына Noruz'du Tinçaman жақсылап өткөрүп алалы. Ертең. Шынында жаштар өзіміздің айылды сыйлап атқандар рахмат. Екі жол, Шәріп менен бір жолы, Бекмамат менен бір жолы. Zamanımız için çok жақсы. Bayramlar olmuşlar elimizde. Ben Bişkek'ten meşbeş falan. Allah kalırsa. Yetin. Noruz'dan Mына бүгін Sarbuloq жергесінде Sarbuloq рахматында чоң мероприятие өтат. Noruz майрамы елдік. Mына бүгін башталышы ертең Құдай ұрса ашық болса спил айлық өтет марекелер. Şu marекелер жаш өтіп кетсе, еліміз тынч болса, аман болса, елде тынчлық болса, дегенде ел жұртымызда бәрі тынчлық болсын, аманшылық болсын, жашылықтар болсын. Şu не тілектер айтылса, не қабылдар айтылса, ошолардың бәрін Аллахтың өзі қабыл қылсын. Майрамымыз ертеңгі майрамдарға жақсы, көңілді жашы өтсін. Еліміз тынч болсын, мамлекетimiz күшті болсын. Şu ертең аман есен өтсін. Жерге өздік şu Noruz өткөрүшү элибизде майрам болуп атат. Ертең ошо жере жаткан şu майрамыбызды жакшы өткөрүп алалы. Кудай кааласа күн туруп кетсе элдер келип жакшы келип баардыгыңар ойноп кеткиле. Биздин неме айылда ошо эмени баштап ушул эмени
колдоп аткан ушул аксакалдарга, жаштарга рахмат баардык элибиздин ушу дайыма тынччылык болсун, барчылык болсун, токчулук, моочулук болсун, ушу жергебизде тынччылык ушундай нооруздар өтүп, ушу шаңдуу нерселер өтөбөзүн айылыбызда. Эртеңки майрамыбыз баарыбызга кут болсун, туугандар. Кудай ден соолугун арды берсин. Сармак айылында да ушундай өкмөттүн деңгээлинде эмеде өтүп атат. Ноорус. Быйыл Сармак айылынын очередиге мына көптүкүлчө көл болот деп балдарыбыз, аксакалдарыбыз баардыгы бир жеңден уккон бир жакадан баш чыгарышып ушу Ноорузга киригишип Ноорузду өткөзгөн атабыз. Эртеңки Ноорузубуз жакшы өтсүн. Оюндарыбыз жакшы оюндарыбыз болот. Тынч өтсүн. Бардыгына ден соолук, ушу туугандарга, бардык салым кошкон балдарга чоң рахмат. Барыңар ушу ден соолукта болуп, ушу жылда Норуздарды жакшы манайлар менен тосуп жүрө берели. Барыңарга ден соолук, туугандар тынч болуңар.